बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रेडियो तुरबत तवार मरागिश ब्रमशे शाहिद में गुजदारों का शुमारजा हर कुजाय तो शो आसुदी जिंदे विवाजे नाते जिंदता छोड़े गम गरेटी मगिंदाते गलुशादानी जंबर तदेर शो सरा साहिल व साचान बाता ये दीवान पशुमार टहीं तक वो हड़दा तक जलील अहमद बलूचा मेदीम पदीम निंदो कुशिशगा आदेम खालिद सोहेल बलूचिन गुमा इंजीनियरिंग मैनेजर नुसरतुल्ला बलूचा में रंगो अमेदाबा मजनी शिंकारिया मेगुमा डिप्टी कंट्रोलर अबरार हुसैन दुर्राजी हवारिया के में तवारा शिंगो तालान कनूकिन एदमाना सिराजुल हक फजील करीम नोदिजी और मोहम्मद साकिम मुराद अली महर आसिफ मुराद मुश्ताक हमीद में दोस्त वाहें दिगे इंजीनियर हमराहे वसीम अकरम सर्जमी प्रोग्राम ने निगरानी हमीद शाकिर बलूचे मड़दारा ये दीवाने तो का माँ काहे एक बुनगप्पी नेमगा एक सरहाली नेमगा और बुनगप्पो सरहाला तना वादा तक मावती गुशानी शुमाई गुशानी नदर बेकने दाके शुमा हमारा टेलफोन को बेकने गुड़ दीवाने बेंदाता मनियाला बेंदाता माँ रवें एक पिरबंद ये नेमगा के ये जवानी पिरबंद वली मोहम्मद बालूच एगन के आप महरे बारहा छे गुशित के महरे सरा माँ ये पिरबंद गुजदारा मैं चुना गस्ते अर्ची की गुशिंदा बुतगा हंजवाने पिरबंद गुश्ता अगा शफी मोहम्मद बालूच भी बीते या के जुम्मा बालूच भी बीते या के अब्दुल गयास भी बीते दुरुस्तानी तवार बाज जवान तवारंद के अमाहनी तवार अच्छे मैं नोक बाहन दें हर्ची की गुशिंदा सा हसान व असर जुरता मर्ची अमा गुशिन दही मर्ची अमा गुलकारी बोंगेज बता भले पिरबंदा काए वली मोहम्मद शो गुशानी नदर कने पदामा काए वती टॉपिकाने नेमगा कि मैं मर्ची के टॉपिक छी हैं मर्ची के टॉपिक का मशवरा गोशिंग को पेसरा दाके शुमा हम पोहसर कर देवे मैं टॉपिक हैं बल्कि ना ज़्रोम्बे बारा हम अगर जने ज़्रोम्ब यक हंचे लुलू के ये मर्दमारा जान तो मर्दम गुशन के मेरी ते ये बात दें तरह अगर जने ने जोत कने कि यक एक्सपर्ट ये गुम हम मर्दों का पुत्रान बेका आ एक्सपर्ट मारा चे गुशिते इस्लामी नुक्ते निगाह गुड़ामा आदि हम कम की रवें शुमार हम मजूस करें कि वाकिया पेशे ज़मानगा कब्रिस्तान के महलूक शुता 10 लंकुक टाल को तक ये कई कब्रें ये पिलानी कब्रें गुड़ा हमें लेके बुनियाद तक के वो तिलंको का दपा का नुगस या पादे चेरे का तो सेंगे सरा ठोके ई लेका बुतगा हया ईशानी को जहद तक छियस्ते ए बात भी गप त्रान करने बल्कि ना ये द्रोहा शेरकांत ये शेर को पालन मा शेर को पालन नेमगा नरु बल्कि ना जस्ट योगा ताहनो योगा मकाए वती अम बुन गप्पे नेमगा के ज़्रोम्बार शमजाने दिस्ता छोने ये बात गप त्रान भी थे मतलब गुजदारे बोली मोहम्मद बलूचा लुंठे उश्की गुजने लाभ दस्ता मेगा हिच नबित यक्के साह में जंजालन तो दूमी जूने बड्डो सर चम्मे अरसा के कंसाब दस्ता मेगा हिच नबित मड़दारी गुजदारों का रेडियो तुरबत तवारन तो मावती गुलें गुजदारों का नबुगशिन के मरूची तारीख मई माए 16 तारीख इन 2020 तो 2 साल है मड़दारा कायवती दोरें दांकानी नेमगा बेंदाती दोरे दांकी के चुशे गरीबी और नेजगारिया छे पानाह बुलूट के मर्दुमा दिलग्रान बेकनते आ बिसा चुशे गरीबी और नेजगारिया छे पानाह बुलूटेत के आ मर्दुमारा दिलग्रान बेकन तो प्रोश बेदनते ओ चुशे माल और मनाला छे हम पानाह बुलूटेत के मर्दुमारा गुरुनाक बेकनते वाहदे सरा शरब भी दिए परचा के वाहदे ग्वारा हिंचो वाहद नेस्तेन के तरा पदा वाहद बेदनते वो भमिष्का जानकारों का वासगुशा के वाहद ये कंचे बालुए के आइए किरा वाहद ने सच्चे वाहदी निंदित जहादी पाद के तो रोते हैं और ये हमारा माव शुमा दुरुस्त जाने के मर्दुमा हमा हक के हबर वशबंद के हमा यानी वती हम पल्ला मर्जी आहनी तो का बेबिते हैं इंसान गेश्तरे परेशानी जब 2 सवबा बनते हैं या कि हमें के जब बाह तो नसीबा गेश्तर वाइशो लूट करते हैं और 2 मेश के चा वाहदा चे पेसर लूटीते हैं अगर जिंदगी सक शर बेबिते हैं अगर तो लोटे के जिंदगी सक शर बेबिते हैं कसारा मगरे वाइन ओ ये दुनिया तो का अंचु सरपदू के अगर तो कसियारा की ग्रेवाइन है गुड़ा तरा हम मर्दम ग्रेवाइन कुत कनंते कसियारा जुस कुत के इंसान और जनावर तहा फर्क छिए
gura passo hame rast ke arkas ke wati wasta pekro sassakan a janavare o archi ke pad drostam pekro sassakan a insani e bicha buta me dorre dank. شاید میں کچھ داروں کا چکے ما یک بنگا پہ ایک سرحال ارکتا میں بنگا پہ سرحال مروچی زرومبین اور زرومبے امرائیہ اگر ما بچاریں کہ بنی آدم زندگو آزینگے واحد و باری کجا چی بونگے جبن او آجا کوہ کچھگان چی دراہان دیم پہ شہر آباد کنان گوڑا آکے استیں آئیے شہر آباد کتگان آئیے بازیں شہر آباد کتگان او آجا کوہ گیا بانچی اتکا پرچکے آو دا بنو کی آسراتی نبوتگان او بازیں مردو منو تک استان کہ آہم کوہ کچھگان نندو کن تو آہم اما جاگہ نندو کن کہ آودہ بنوکی آسرات یعنی کمی استیں جو کہ بنوکی آسراتیاں ما بگوشن کہ یکی آپ ہیں تو دومی گوات ہیں تو آبید چریشیا کے استیں وردن و وراک یا وانگو زانگ یا کہ جان سلامتی و جان درائی ہے اما در وسیلہ بے بند ای ہم بنوکی ضرورتانی تو کا ہستنگو بلے ما گندے ہیں کہ بعضی انچے مردماں کہ شہرانی تو کا اتکگاں شہران تو کا نشتگاں بعضی آسراتیاں گو ہم گرنچو پرو چکارن نو امی رنگا انسان گوما لاتے ہیں ایوانانی ہم نزدیکیوں سیادی ہستے ہیں چونکہ ایوانانی تو کا ما بچاراں کے پاسیں ہاریں گوکیں ہسپیں یا کہ شادویں تو بولڑیں اور ہمیں رنگا جناورانی تو کا گما بیچاراں کے کچھ کند کے آگوں بنی آدمہ سک نزدیکی و سیادی داری تھیں بعضیں لے کے ہی بنیاداں کہ کچھ کے تو کا بعضیں خصلت و بعضیں شرری ہستن کہ گوشک بھی تخلیق کائنات اردن کے بوتا گوڑا دور بلکہ نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوشکن کہ وحدی کے تخلیق کائنات کے بیتیں گوڑا اللہ تبارک و تعالی وت ہم گوشتیں قرآن تو کا کہ من بنی آدم کے منا ودی کا نگیت گوڑا من آقا چے بنی آدمارا کن فیکون چے جوڑ کت او شیطان امرائیہ درستیں پرشتگانا ما ہمیں حکم داد کے شیارہ سجدہ بھی کنے گوڑا شیطان مردود بود تو آئیہ سجدہ نہ کت بلکہ نہ اچھا اپنے گرانزہ چے پونزے گا آئیے معاہنہ ہشو تو راستیں گرانزہ درد آئیے درستیں چیز معاہنہ کتن کی وہ ہاکو گلا چے جوڑ بود تو یہ ایک چیز ہے اور اشیاء تو کا چوشیں خاص ہیں چیز نیستیں کہ چرا یہ چے من بہتر کہ اللہ تبارک تعالیٰ منع جوڑ کتا حالانکہ شیطانہ دیکھے ہچ کا سور نہ کتا شیطانہ اللہ حکم نہ منتا شیطانہ شراب نہ وارتا دزی نہ کتا یا بدکاری نہ کتا یا انچے عرابکاری نہ کتا گوڑا آئیے چونکو تو گوڑا آئیے گوشت اللہ رہ کہ من تی حکمہ ہدا نہ مننا گوڑا آئیے تو کہ ہمیں آکا رجت ہمیں گلا رجت کہ ہمیں توک ناپے گے جب تک کبھی تلی کئی بنیادا اور ہمیں توک کے اسے اللہ پاک حکمہ چی چسکنک بھی تو دور دیکھ بھی تو یہ ہم زوال کنگ نبیتیں وہ چریشے چی کوچک جوڑو بھی نو کوچک چون جوڑو بھی کوچک کا کستے یقیناً لہتے ہیں خوبی ہستان کیا خوبی و خصلت ما ایک شک بے کہ کوچکار انسان بو بیتیں کوچک گو انسان وفادار بیتیں کوچک انسان نگہ پان و پاسدار بیتیں او آئیے گما وفاداری کا آئیے بو ہم بیتیں او آئیے گاٹھ ہم بیتیں نو ادا چیزانک بھی کہ کوچک تو کا لہتے ہیں خوبی ہستان کہ کوچک فقیرہ رگندی ارواح دا دست شہارن تائی سر چانگیت او ارواح دا درآمد گندی تائی سر چانگیت کے آزاند کے کچھ چیزا نقص و تاوان پا منی مالکو واہم دا مانے بیتے ہمیں دابا کچھ کمی بڑا جوڑے تو نو اصحاب کافے کے ساگ میں بیچارے آئیے ہم سرو کیے کچھ کی کند کے بادشاہانی چوک کو بند تو اللہ منو کو بند گوڑا بادشاہ ہندو بند تو آہنا گل لینن تو یہ بلا ہیں کس سے آنگو روگ نہ لوٹے بلے پتہ کہیں انگو کہ ماو شما وہتی بنگا پو سرحالے نیمگا کہیں کہ بعضی انچی چیزاں گوابزاں یا زردو کی گودر مگوشن نے گوابزی ہم گوشیں یا سیاو کی گودر ہم گوشن نے گوابزی ہم گوشیں کہ ایشا ہوں گو انسانہ باز مہر و محبت ہستیں بلکہ نہ عبید انسانہ نہ بنتیں کیرمان تو لولو کن تو ہمیں وڑا زرومب پیش زمانہ گا بوتا کہ یہ زرومب انو ہم ہستیں گوشند کے لیے کہی بنیادا کہ ای مردم سرا کے بیجان یا مردمارا بیجانتے ہیں چھو دجے کے وڑا بیجانتے ہیں گوڑا ہمیں انسان یا ہمیں مردم چھون بیت آفز جان پتر انترکم کے بیجان پرچے کے انو مبتی بنگا پنگتا سٹارٹ نہ کتا
گرچوں ٹیلپن آوارگے جی اسٹارٹ کو تھا بلے کم کے مدیم ترا ہم رہے جوہد کریں کہ حافظ عبدالباقی صاحب کو ہم اسلامی نقطۂ نگاہ یہ لے کر ہم بزرے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ ہم چھونے گوڑا ہمیں لے کے ہی بنیاد انگو شک بھی کہ اما مردمہ رکھے جاتے کہ ایک قبرستانہ روتے اور یہ بیران بیتے یہ میریتے اگر جان مشہوری صحیح بھی گوڑا آ میریتے اگر جان شودی تو پتہ وقت ہمیں مردم جن قبرستانہ بروتے ہیں گوڑا اما گوابزنا بلکہ نا مچھے نام گفتے گا زرومبے جیند بلکہ نا میریتے نو حافظ عبدالباقی چھ گوشت آئیے خالد جان حافظ عبدالباقی نیمگا رویں کہ حافظ عبدالباقی ما گوشت داریں لائن سرا زورن نے کہ حافظ عبدالباقی جو سگریں کہ اسلامی نقطۂ نگاہ زرومبے بارہا اسلام چی گوشی اور لے کے ہی بنیاداں گو ہمدپیں یا کہ ہمدپنیں گوڑا گوشت داریں جی حافظ عبدالباقی. السلام علیکم. وجہ قدر جان شما لک منت کہ شما منا وتی پروگرام ہے تو کا آن لائن لائیو ضرورتا شما جس کنگائے کہ ظلم بے شریعت تو کا مطلب شک کے چی حکم ہے کہ بلوچانی یا کو گشتنی کہ ظلم بغیر کسی ابوارت گڑا میری آیا شریعت تو کا ایوڑنگا پستی ہے نہیں عبدالقدیر بلوچ یا گپے زینا بیدار بعض چیز استا تجرباتی ہیں پریکٹیکلی یعنی بنتے اور بعض انچی چیزیں کہ آہانی شریعت تو کا باقاعدہ حکم است نو بچا کجام بھی چیز یہ بارہا اگر یک قوم یا تحقیق کوتا مثال کے طور پر پینڈول کے سر درد کا تو گشے بوری تی سر درد رو اوارتی ہے یہ سر درد رو ٹھیک ہے تو یا کیا نظر گیتے اسی فلاں کارا بکتی نظر پرشیتے آما کا نظر پرشی تو بعض چیز بن تجرباتی اگر یک قوم یا تجربہ کوتا زرمبے بارہا کہ کسیارا بوار اور پدا برود یک مخصوصی جاگہ یا برسیت آمیری بلے آئیے مخصوصی جاگہ رسگا چی ساری امی مردم فلا عمل و فلا ہلا و فلا حرکتہ بکند آنمیری نو ای ضروری نہیں کہ ای تجربہ ہر وقتہ کامیاب بھی بیتے باقی بچتا گپ شریعت ای حوالہ اچ احکامات نیستے کہ فلاں چیز طرح وارت تو میرے یا فلاں چیز طرح وارت تو نہ میرے بعض بچہ مار عموماً مار و زمب مردمارا کے ورا مردم میرا بلے بعض مردمارا وارتے اما یہ جند میریتے میں وقت چشمدید گواہ ہوں کہ میں یک مردمی استا آئیگو کہ منا گودر بوا گودر میری گوڑا آوات گودر رہے نگنا کنی شو تمامی گودر آئی رہا پھر رہت کا ارچ گودر کیا یہ رہا ڈنگ جا تمامی کپتا ہوں مرتا آگی جندہ رہے چھ گواتی ہم نہ دا بلے منا اترا گودر وچو ٹوپے گا گوات دنتے تو معلوم بود کہ بعض چیز تجرباتیہ اور ضروری نہیں کہ ہر تجربہ کامیاب بھی عموماً بلوچہ یہ چیزیں دستا کہ زرمبے وروک یعنی مرتا تو آہاں یک عمومی فیصلے کتا کہ ظلم برکسر و امیری تو شریعت ای حوالہ خاموش ہے شریعت نگوشی طرح کہ طرح ظلم ہوا تو میرے پرچہ کشوں کی ذات اللہ ہے کہ اور زندہ کنوں کی ذات اللہ ہے کہ امید ہے کہ گوشداروں کو جواب اچھی مطمئن بتا اور کدی جانتی لک لک منت سلامتی. السلام علیکم. جی والسلام و سلامتی بس شما یقیناً اسلامی نقطۂ نگاہ شما اشکت شما ٹیلپون بالکل نو ماراحت کت کنا مدیوان براہ جوڑ کت کنا امی زرمبے بارہا اور ابھی چھ زرمبا دیگے بازیں لے کا ہستا کہ گوشن کی شپا درچ کے چھیرا ہم واپس کہ آئیے درچکانی سرا جننا دگے لولو کان کے درنگ ماں گوڑا آ بنی آدم سرا گیشیں حسر دور دین تو پلانی درچ کے چیرا وقتا گو مورتا چوش کے گوشن کی شریش درچ کے چیرا سرا گیش تیرے جنو چیرا منتے او گھر میں ٹاکا اسی بیا کے جور یا جتا اور میں کجا میں گولیں گوشداروں کے مرچی ای بابتا ہمارا سرپدی داد کت کن کے پلانا مردم زرمبہ وارتا مورتا اللہ نگہداری کے زرمبے بوا مردم بھی میریتے اور نو ای بابتا شما ہمارا معلومداری ہم داد کت کنے کہ چھ راست تو چھ دروگ حیا حقیقت ہمیشہ یا کہ نہ لیکھے بنیاداں گوشک بیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وشو اجدل بات بیا کے بیاہتے کم ریڈیو توارا جہل بکن دا کے آواز ریفلیکٹ میں بھی. جی
सर सलामत बात है आया डॉक्टर साहब सर जी अयाज जान वशत के तो मैं रेगुलर कालर जोड़ गुत्ते के मुदाम माशाल्लाह शुमे टेलीफोन कहाँ और ये मैं मारा हम वशबहतीन के शुमे वड़े जानत का शुमे वड़े चर्रें चारो शुबेंदारे मर्दम कान तेनु ज़्रोम्बे बाबत तो मर्ची माती बोनगा पेर गुता के बलूचिया यक लुलु की अस्ते चुम्मा के गोने की चीज़ें टोपुए डूम्बुए वड़ाएं ये मर्दमारा दजीते हया जानते सारा नींदीते चांपेल का चांपट का छोनो का गुड़ा इशिये यमी चांबेलो चांपट कनगा ये जनगा छे मर्दम गुशन के बेरान भी यारो कब्रिस्तान हया इशी तुका हकीकत छे शुमगिंदे सर पे लख में नतवारा के तुम्हारा मोदा तो मराक्षतों का जी अच्छा सर जी माँ बिचारम के असने अच्छी चीज अस्तां के आहानी सरा फरसा है नहीं यकीन करना वैसे ही लाजमी ना अच्छा ये सानू आजा असने बाकी साहब अस्ने लग गया ये बावरा के वाजा नहीं सरफदे सरफदी मर्द में तो ये माँ अगर बिचारम क्या यक चीज के फरसा है नहीं हम प्रैक्टिकली जो अंचो वाजले मुताबिक जब बुशक जीतते हैं कहनी ये चीज फरसा है मर्द मारा फरसा वार तो ये नुकसान तावान बाकन पे तो यानी ये बड़ी चीजें नहीं तो का फरसा है नहीं एक सदाकत जन मन ख्याल और नीरस है ना रास्ते हमारी चीज के जो हमारी चीज के सर जाहिरी के अफसान के तो फरसा है मान लो अल्लाह पाक है यानी इसने आयदा हजार मखलूकात जब इसने दुनिया तो का से पैदा होता तो यानी हमें मखलूकात नहीं तो का बड़े चीज अफसान के जाहिरी हम फरसा है यहाँ इंसान जान जैसा खाशामा बेचारा जुम्मा बेचारा मारा बेचारा कि ये बड़ी चीज अच्छी अफसान के फरसा है नहीं नुकसान दे है ना इंसान का नुकसान है तो का नाम बोले ये भी हम मखलूक का अल्लाह पाक है तो ईशानी धोखा सर अच्छे माँ बेचारा के आज चीजें धोखा पड़ता है हमारी अब चीजें मतो मचो जैसा के माँ भूषण के उसी चांद में ऐसे दस्ते के चकदा और भी आके ये हम प्रैक्टिकली गप्पा वहाँ का ची पड़ता है बाने तरह तैयार है ना कि यानी ये बड़ी चीज नहीं पड़ता पता शाया खाना बंक यानी पड़ता है तो अच्छा अपने सारे शोधा को पड़ता है मर्ची शरने चाशंबे रोचे यानी बड़ी यानी माशाम भूषण के यानी ये अच्छी चीज़ों के एक चीज़ें प्रैक्टिकली हम दौरान पुस्तका सब चीज़ आता हमारे घर पोषे के इन चीज़ें नहीं मनी क्रियाला इश्यू तो का कोई भी सदाकत करेंगे मेरे से काश यानी या इंसान मेरा बुआत तो ये नुकसान तावन दाल देता है जी बेशक कुरान नोज़दों में जो तो का मान है कि अल्लाह इन्नी बतशतुम जब्बारीन ना नु ए आयात के हस्ते हैं जूम में वास्ता फिटका ना गुता के जूम का कसी अरवारते हैं या बतशतुम जब्बारीन के बुआनी या अल्लाह इन्नी बतशतुम जब्बारीन आइए दामो चुफ बेकनते अमा के चिल्ला वाला बा गुड़ा ए नोज़दों में जो तो का बाकायदा जूम में जिक्र भी अल्लाह को था कि ये नुकसान दें और मारे सर हम आयात हस्ता के कुरान माना नु आहनी बारहा अल्लाह उती कुरान तो का गुता नुमान तो इनकार ही हम कुत न गने मले चुश के तई ज़रुम्बे वारा की मगब जन गए ये मनी नेज़ा कुरान मानना है जी सर बिल्कुल बेचा ये चीजें के से कुरान शरीफ बेचा हमारी चीजें के दुनिया तो का इन 75 किताब तो कुरान शरीफ है ना तो इसी तो का यानी आज लफ्ज पर का यानी सेट होता तो ये लफ्ज बिल्कुल सदाकत और सच्चाई है तो का ऐसा बिल्कुल मैं अकीद है बिल्कुल सच्चाई मां ठीक है मैं अकीद है मैं कुरान शरीफ है मैं कुल बलोचान मैं कुल बलोचान ये कुल मुसलमान आनी अकीदा हमेशा कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ुरक़ानुल मजीद हैं या कुरान मजीद हैं कुरान हकीम हैं गुड़ा आ सद दरसद तचके रास्ते और आइया छे में हकीदा हम हंसते और माँ ये सरा में बिल्कुल बेसाव भरोसा हम हंसते सर बिल्कुल सर हमें बोले जी सर जी लक में न जी हमारी चीज़ सर मावी भी कुछ लोगों के सर हमारी चीज़ इंसान यानी अच्छे देखा के यानी आज चीज़ तरह पक्का नुक्से तो का के बोला तो आज चीज़ आवरी चीज़ ना मर्दों का यानी गोरा बेजन तो गारो बेजो अब का शक्ति है ना तो मावा बेचारा जिया होगा से मारा बेचारा यानी आपका काश ये बड़ी चीज़ ना पक्का नुकसान दे तो ये बड़ी चीज़ नहीं पता जना बहुत जायज़ है कि पक्का नुकसान दे चीज़ ना बिल्कुल पक्का अच्छी चीज़ भी अच्छा तालुका अल्लाह पाक है नहीं हमारे जी अयाज जान तो ये उश्को था कि हमें के केटार हैं या के मागुशन ने उर्दुआ केटारा मागुशन छिपकली और दमका मागुशन गली भले मागुशन बलूची छोना है वहाँ जब बलूची छोना है भले पदा हमेशा मागुशन ये में केटार हैं या गर्री कुड़ोल हैं मनजाना हमें उड़े नाम गिरनते महिला के नु ये गर्री कुड़ोल या केटार एक हस्ते एक गुशी हमारो चा मर्द मारा वार के क्या मत भी स्याहें जो हुआ मानचो इसको था तो उसको था ना सर
ما إذا بخير نايش كذا بس ما يشوف كذا تيجي كذا زارين چیزیں ویسے ہی اچھا ورگی تو کا کتی پڑتا ہے نہیں آپ یہ تو کا کتی تو نقصان تک بازم یعنی الگ کے سب کے زارین چیزیں ماں بولے شی ورگی 12 من دن آج تک نايش کذا سر برل یک ملکه تو کما چارگاه تا من زنا پلپاینزا یا که چاینا ها یا کوریا یہ ویڈیو که وائرل ہوتا گا یہ تو کمی گری کوڑولا پاچا گائیں ورگائیں جرتا وارتے جی بلے لال دیدار اسی ہے بالکل گواہ ہیں کہ شادی کو رشی یک کے پچھے 2 درکے نا نو آودہ کسی گری واگاڑی کسی کباب بھی نا مائی گی جائے گا آودے بلے کو شکر آپ جو ہمیں انگریزانی بوکا کر رہتے ہیں اما مار جو پچھتی چیزیں نہیں بلے مار بھی یہاں تک کا وارتا ورنتے یا ظاہر کشا ورنتے پا وڑو پیم ورنتے خیر ما نظان ہے کہ ریئیکٹ ورنہ کہ ریئیکشن نہ دا خیر لگ میں نے تھوڑا یاز اثرت آگی گمام رداری کرنے کے دیوانہ گمہ جوڑا گے ہوتی معلوم داریاں شیئر کرنے کے سر من کر خواہ سر لکھانی لکھ سلام برسی ماشاءاللہ باب وشے سر حالی پتا جی جی لکھن اور والیم رات رہی مامرازہ من کر خواہ لکھانی لکھ سلام برسی شیرین و بشتیا میدا قلانچی آرہ سناغول آرہ من کر خواہ لکھانی لکھ سلام برسی ارچی کے میں آوازہ وش کو لگائیں درسانہ لکھانی لکھ سلام روچتی وش باتر وش دل بات ہے آگے گمہ آیاز اثرت لگ منتوار لیکن بنیادہ بازیں انچیں گا پہ جنا کہ پلانا چیزیں ورگا چھے پلانا چیزوں بیتیں گری کڑول اگا مردمار بوارتیں یا مردوں گری کڑول آرہ بوارتیں مردم میریتیں یا گری کڑول کباب بھی یا کٹاری کباب بھی مردم میریتیں مردم نوک سے آمہاچ بیتیں نو کجا حد تک گب تاچ کو راستان تھی یا کہ انہا گڑا یا کہ انہا چاریں کے چک جاچے گمہ جوڑا گلوٹی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتکگے تشرر اتکگے محمد عظیم جی وجہ تو جوڑے وجہ برابر ہے بالکل میں وجہ جوڑ برابر ہیں تو زرومبا چون گندے کہ زروم مردم آرہ واہ مردوں کے سے میری بیران بھی تو چون گندے باب اے بابا تو وجہ بعد وشن تو ماشاءاللہ شفرار کار مر سرپدے اے بابا تو واجہ گبجہ واجہ وہ ماشاءاللہ زانتکار مردوں میں نا اسی طرح مارا دیکھے چوشیں علم نہیں بلے ما اچھو زانی کہ مطلب جب تک اللہ طرح نقصان بدا ایک چیز طرح نقصان دات کو ناکان نا ٹھیک ہے اللہ پاک ہوتی پاکین قرآن ہے تو کوئی گوشی گوشی پورے دنیا ہوتی طاقت تا بجن کے طرح موت دیں آتر موت دات کو ناکان اگر پورے دنیا ہوتی طاقت تا بجن کہ مطلب طرح مرچی میں نقصان دیں مانے اللہ طرح نقصان نہ دا آتر نقصان دات کو ناکان بالکل عظیم جان یہ کسان کے قصہ معاش کو تا پوگل ایگو مارے امی کے سترہ یاد ہیں کہ پوگل گوشی کے منی زہر تیز ہیں مار گوشی نہ منی تیز ہیں بلکہ نہ تی بیم طور سناکتے رہے منی زہر تیز ہیں بلے منی زہرہ کے منع وات سرہ وات محلوقہ کیسے سرپت بوتا کہ منی زہر کار نہ کہیں کہ سترہ یاد ہیں نا مانا وجہ یاد نہیں ہے کہ تو مارا پتہ وجہ سرپت یہ دے تی مہربانی ٹھیک ہے مامی کے ساتھ کریں اجازت دے کمون آتی موانی آہا ترا چھوئے اجازت نہیں جگر بوان ناتا بگوش ناتا ارچی ادا داتا شکرہ بغیر بزوری ارچی ادا داتا شکرہ بغیر بزوری ای زندگی نقرضی انچو مزن گروری واہ ای ماڑیاں دروچی ای شوق پوچو پوشاک ترا پرچا یاد نیتیں وتی آنکے اور دوری ای زندگی نقرضی انچو مزن گروری ای زندگی دروچی باندھا تھرارا یلدا ای زندگی دروچی باندھا ترارا یلدا تی اصلی جاگا جنت آپت ترا ضروری اور دعائیں گولیں گوزرکان لکانی لک سلام وجہ تو اللہ گنجی رحمت آخری وزرہ سکدوز بو مسیح جنت کی واسطہ آخری ضروری ہے کہ جنت طرح برسی دن جیو مارش میں ٹیلپون ہم آوار گئے جہاں زرومبے بارا معلوم داری ہم زوریں بلے آنچو کے ماں میں پگلے گا مارے کے سا ہم چشمہ جوز کرنے لوٹیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی گپ جاں بابا اچھا سر میں بہت زوردار طرح خرید تو زوم دے بابت جی زوم کیسے ایک خزانے دیلو کہ تو روم بوڑا ہے بلے روم بو سے آئیں ہم کام وہ اسپیس کرتے جانتے کہ سکے ویلے لیندے تو ادھی کی مردم کے بہت زوم کیسے مردم آچے بہت دو مردم کیسے اپنا ساعتا کیسے دیران دیتی بلی کیسے تو وہ ماں کس سجد ہے کہ یہ زوم با کیسے آواز کیسے رہتے کھر تو ہم دیار کتے ہیں کجا منچے کچھ گا تو ماں میں زروم بے بارا گب جتا
إن أبغى أقول لك يا الله مني aha Abdul Baki ama gwabze bara gab janaga ke man chamme dema ama siahi gwabza mardum ya wartagi a gwabze jend morta bale mardum ama warguta جيبر ما وصلنا جودر شو سيبر جودر كيسي لگتے مردما ہے کیسے وہ لگتے مردمر بہت آوازی کی لگتے مردمی جودر وہ تو کیسے بیران دیتے دیتے لگتے کیسے میں ہمارے شیر کو پالا جو کیسے باندھو کا نو ہمارے پیشے ورد زمان مردما کیسے تجربہ ہوتا نو ہمارے صحابہ کیسے تھی گفتا جنا اور ان بھی کیسے سب کے دلوں کی وہ اس کے پالے دا کیسے بعد وہ اس کے وقت دیکھتے اور سلامت باتیں حسبت Allah Allah ma about ji goshant ke bisha e gwabze bara ken chuke afi saba goshta to ga po halas bud bale anchuke malulu kana goshen ke luluk bazen asango mani adama ham grincha chuke pogale mare go pogale ke sabit sho ke yakrande yak pogale o ek se hamare wad ma wat gappa hai ba goda ahni gappa me bang ek telpuniyat ka pala hai telpun sho kat but apsa 20 pala vision telpun goda e wat ma gappa hai bang ke mar gushi ke man chattochi hatarnak tero goda pogal gushi na man chattochi gishter hatarnak tero Abdur Rashid Andari awarge ji Abdur Rashid belle gushi shartre ji washat ki wajah alhamdulillah network sharan jaldi gab beja ami ke sarsh ko ta inna دوستوں سے پلیز بلابل دوسری نے نیم کا طرف سے فرمے سلام کر دو نا کہ آپ رہا وقت گلدری منشی مری سلام کا بھی جانا سر کا کیا ہی سلامہ من نہ سمجھے لال بخش دوستین سے ڈاکٹر ہاں لال بخش دوستین تی لگ میں نتوار تی سلام مارا قبول لیں اور تی سلام میں کر رہا ہیں تی سلام میں دلیتا ہیں تی سلام میں حیال آنی تو کہیں اور السلام علیکم چم میں نمگا چیچ طرح ہم سر بھی تو مکیہ میں شمال کی تیزروگ میں نہیں مشرشو واؤ داری تی مردوں ہمیں لولو کے چونے نے ہمیں کی قبرستانہ روتے گوشی واؤ میں نہیں مشرشو واؤ دار بلے شمال کی رشو دروم میں کرا زروم بے شکر واؤ زار جی آخر شو واؤ دار میں سائرہ میں شنتی بلی ہی اکثر مردمہ میں تیری نتی موشکتا بلی اس کے ثابت خسانا کتا کی مردمہ وارتا مدہ شوتا قبرستان نشتا مردم قبرستان نشتا چوشیں گا پوازارا بوتا مردمہ پیری نجاتی یعنی انچیں گا پی درشاپتی بوتا محلوکا دور داتا بلے نو محلوک چون ہمیں گوابزے چیز رومبے یا واو زار سرابی کہ ایشیا رجا تو بشی رندہ کا تاشو قبرستان سیتر روکی ہوا ایشی سیتر روکی پورا بوتا مردمو سمک چوک دا اینا چوک دا نا سمک اگا چمیا بجان پونزیا بجان گوشیا بجان دپیا بجان گوڑا عمودہ چوکو کا ایشی چوک کستے کم کے چھو آئیے زہریلہ یا کافی کہ اما جی جی اگر وارنتی کارنا دارا جی آو بالکل بینا کا چھونے بینا کے مگس کے چھونوں کا ہے چی نکا میں کر جاگے یہاں بینگی ہستے میں دیستا مگو اگر آئیر گودر کے چنکا گوڑا مگو گیرہ کے پرمائے مگو تجربہ ہی کہنا نے بڑی چون نہ تورتی جی سلامت پیرل کریم صاحب رفت سلام رسی لال جان مرادہ رمضان دادرہ لال بخش دوستینرہ جی جی پیرل کریم پلے پوچھتا ہمارا گوش و دار گئے ریڈیو تو کچھ بلے آئیے نمبر نہ لگا چوش کے آگوشی میں ٹرائی کرنا نمبر بلے ماشاء میں استاد ہیں میرے جانکار ہیں وجہ آئیے وہ شامل ہوگا ہیں بالکل ضروری ہے گوڑا شما صاحب بھی کنا بلے ہمارا ٹرائی کا انو گوڑا خاص مجھے تانا پیرل کریم بھی جام پاپا گوشیں شما گوشے کے نا شما تانا خاص کنے پیرل کریم اجاز کے بھائی جی محنت وارا سلامت بات ہے ماتی گولیں گوشت دارو کنا کو شکل اٹھیں کہ اگا یہ دمانا شما ہمارا گوشت دار گئے ریڈیو تچ کا تچ گوڑا شما کم مکی ہوتی ٹیل پونا بیدار ہے اگا پیرل کریم ہمارا گوشت دار گئے اور پیرل کریم تو ٹرائی کت کنے یہ اگا نمبر تائیے گوڑا ہوارن چارن نے بلے اب 152 جی وشت کے
Na na ta inabu degiriega pamishka katbuna idol bikher mauti gulen gojdara bogushin gojdaro kana ke ami ke mare zume ke sahat na na mare zume na balki na pogal gushi ma gappa sak balada bole dap mani chire apae no mesan ter reka wa ye gappa mishan ter ra no mauti gulen gojdaro kana bogushin ke pogal goda pogal ego chiega buga hat goda pogal gushi ke mani zahar geshtere ya gushi na mani zahar ashina te bimme goda ame ranga edun shart banda pogal gushi ke bore to ظاهر کیما وتر تو پد وتر چیر دے مردم یارا گوڑا انچو بیت وارتے پوگل ظاہر کام مار نا وارتے مار ظاہر کام پوگل گوڑا مرد گشی پوگل یا اشریچ نبی ماہ کا پہ زندگی بھی او پدا ہمیں مرد میں جن پدا ہم کہتے ہیں آپ پہ ورگا گوڑا جانتے پوگل نو ظاہر کام وتر مار سے ہمار گوڑا یہ ہمیں پر روکی وار تو میری تیں بیرام بھی تیں نو ادا سے جانک بھی کہ انسان ہما چیزارا ہما وڑیں ظاہر جوڑ ہم کرتے بلے چوش کے ہستے ہیں زہریلا نو کو جہاد تک بازی انچے مردمان ندیس تگا لولکانا پدا ہم اشارہ وارتا گوڑا ہیرا اثر کو تگی جی السلام علیکم جی وجہ کہے چکو چاچی سر میں ادھر ہوں ادھر جاؤں وشت کے دیوانا زروم دیستا اننا زروم چونے نہیں یہ زروم چھے بلا ہے وہ سر میں دیستا جی بالکل میں پوچھتا ہوں تو کشتا وزگارا وات سرا وات تو کشتا وغیرہ ایف آئی آر تو بائدے ما کشتے بلے تو اسے قصور چیئے نا نا حافظ عبدالباقی صاحبہ وہ گھب جا حافظ عبدالباقی صاحبہ گوشت کہ یہ وہ تو ہمیں سید کو باو